E wero ana te Kura Kaupapa Māori o Te Whānau Tahi i te minita mātauranga. Me tō rātou take nui e pāna ki te whenua nei o te kura. Mā wiwi tonu te whenua nei, nā te whakapapa o tēnei nei whenua. E tehi o nā akomanga, kāri i te pai mō nā marau e whakahaere ana i roto i nā akomanga. Nō te taukutahi mano e iwarau tekau mā rima ki te taukutahi mano e iwarau whātekau mā whitu, he wāhi ruapara te whenua o te kura nei. E whakaai ana a minita Stanford, me riro atu ngā painga i ngā Kura Kaupapa Māori. It was good to visit the school today to understand the issues that they have on this whenua and understand maybe that there might be some other opportunities nearby, and so I'll take that back to the ministry and we'll have a conversation about what's possible. I te taurua mano te kau, I whakaritea e te tāhuhu o te mātauranga tētahi tono kia hanga mai te kura hou, engari auare ake. Nā e ai ki te tumuaki a Hayley May, kei te tare tonu ngā akomanga. Hei tauira he akomanga puoro, engari he akomanga noiho. Hoi hoi mō nā akomanga kei te tahataha o tērā ruma. He ruma anō te pūtai au. Kāri he rau mi tika hei tautoko I taua marau o te kura. Kāri he wharehā kina ki konei hei tautoko I nā tini kaupapa I te taha hā kina koeri o te kura. I rā momo mea I hia whakātu ki aia. Ko te tino hia te kura, kia hunuku ki wāhi kē. Kua tautohua e mātou tētahi whenua hou. Kua tono ki te minita kia āta tiro ki tira mā mātou mo te ana mata, me tōna whakai mo taua wāhi, mo taua whenua. E ai ki te māngai a te runanga nui o ngā Kura Kaupapa Māori o Aotearoa a Mahanga Pihama, tāria te wā mēnā ka whaihua te kura nei. He kupu te kupu. Tai hoa ake nei ka tino kitea ngā hua o e nā hui, me nā rā e whakapono ana, kua titia ki tana ngā kau, e pai ai tana panoni I etahi o ngā āhuatanga, kāri whai wāhi ki ngā kura I roto I ngā tau. Koera te tino taumata, te kite I era o ngā panonitanga, te rongo I era panonitanga hei oranga mō tātou kura. Tai hoa ake nei ka kitea. E ai ki te minita, ka rangahau te tāhuhu o te matauranga I te whenua nei, me whenua kē, mō te kura. Hora-Kairangi Nicholas, Tahu News.